Igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro n'umunezero kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe. Tugarutse mu makuru yacu. Ikinyamakuru The African Intelligence cyafashe ikaramu n'umwanya wacyo kirashishimura, gisobanura uburyo ki intumwa za AFC M23 zerekeje Bujumbura kujya gusaba imbabazi no gupfukamira Perezida Nevo w'u Burundi. Ibi bintu byateye Rwaserera ndetse na Saga kuri rezo sosiyo. Ibintu byavuzwe bati ibi ntabwo tubyemera. Abo ku ruhande n'abashyigikiriza inyeshyamba bavuze bati ntabwo ibintu The African Intelligence ivuze ari ukuri, reka no kutubeshyira no kuduharabika no kudusebya. Kwibutsa yuko iki kinyamakuru cyanditse inkuru yuko hari izi ntumwa zagiye Bujumbura muri uku kwezi kwa 10 kuvugana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni ikinyamakuru kizwiho kubogamira ku ruhande rwa leta, ni ikinyamakuru kizwiho kubogamira ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23. Ikinyamakuru cyakunze kugaragara gisebya leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Kuba rero cyanditse iyi nkuru noneho kikabiva imuzingo, abakunzi ndetse n'abakunzi b'izi nyeshyamba muri rusange babihakanye, babitera utwatsi, baravuga bati oya, ati ibingibi noneho The African Intelligence ati Perezida Tshisekedi yagihaye amafaranga kugira ngo kidusebye kandi kiduharabike. Ariko tutizimbye mu magambo, The African Intelligence yanditse ivuga yuko intumwa za AFC M23 muri uku kwezi k'Ukwakira mu ntangiriro zako zerekeje i Bujumbura mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho zagiye zikakirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Kimwe mu byo rero baganiriyeho ngo zikaba zarajyanye raporo y'ukuntu zimerewe. Imwe mu byabajyanye bikomeje kugenda bigarukwaho nuko ingabo z'u Burundi zikwiriye kugira agahenge zikunamura icumu, kuko M23 irimo irakubitwa bikomeye, irimo irabangamirwa bikomeye, kuko nimba munabyibuka neza cyane, ingabo z'u Burundi zagiye gutabaranya zihuta mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko uyu mutwe wari umaze kwigarurira imijyi ikomeye irimo Goma na Bukavu mu buryo bw'ubugambanyi, aho muzi neza yuko yaguzwe. Rero aho ingabo z'u Burundi ziziye zigatangirira ku mujyi wa Uvira, ibintu byahise bitangira guhinduka isura. Abahungu ba Ntare batangira noneho gutontomereza inyeshyamba, bazisubiza inyuma, aho kugeza kuri iyi tariki ya 18 z'Ukwakira bivugwa neza yuko ngubu bari mu nkengero z'imijyi ya Goma na Bukavu, aho Wazalendo yamaze kubona inkunga ikomeye, bakongera bagacurika ikibuga bagisubiza inyuma, aho zirimo zirakubitwa umusubizo. Ni inkuru rero itakiriwe neza na benshi bo muri izi nyeshyamba ndetse n'abo ku ruhande rwazo, aho bamwe bavuga bati ni gute abagabo babiri bahanganye ku rwego rwo hejuru babasha no kwicarana bakaganira. Bamwe bati iby'iyi politiki y'aka karere dukwiye kubigendera kure, abandi bati ngenda kuramo akanjye karenge ntabwo mbyiyumvisha ukuntu abarwanyi ba M23 batinyuka kwicarana na Neva bakaganira, kandi abasirikare babo birirwa bahigana umunsi ku wundi. Ni ibintu bikaze, ariko nanone biranashoboka n'icyo politiki ivuga. Muri politiki habamo amahame abiri. Politiki igira ihame rya mbere ivuga ngo nta mukunzi w'ibihe byose ubaho muri politiki, kandi ingingo yayo ya kabiri ikavuga ngo nta mwanzi w'ibihe byose ubaho muri politiki. Biranashoboka rero yuko rwose izi ntumwa zagiyeyo, ariko icyazijyanye benshi bagarutse bavuze bati bagiye gupfukama basaba imbabazi, bikubita imbere ya Neva bamusaba imbabazi, kuko aho abagejeje, aho ingabo z'u Burundi zigejeje izi nyeshyamba zigeze ahaga. Bitananakubitira kuri iyi nkuru n'ubundi nkiri mu Burundi. I Burundi nyuma y'uko idolari ry'abanyamerika barihanantuye bakarikubita hasi, Donald Trump nabonye yazuye umugara, ariko mu kuzura umugara hari indi nyungu nabonye ngewe yindi. Nyuma y'uko iri dolari rya Trump barihanane bakaricinya ku itaka, ubu peteroli yagaragaye, yongeye kuboneka mu Burundi, ahagaragaye amakamyo menshi atonze imirongo miremire yinjira mu gihugu cy'u Burundi, azanye icyitwa igitoro cyangwa azanye ibyitwa ko bikomoka kuri peteroli. Inyuma y'inkundura rero zikomeye zagiye zivugwa mu minsi ishize, muzi ukuntu kuri rezo sosiyo hano ibintu byari byayobye, ngo abarundi barapfuye, ngo barimo baraza ngo kunywesha esanse ngo muri Kongo, ngo abandi ngo bakajya Tanzania, abandi ngo bakaza hehe. Ubu rero ikibazo cya esanse
na mazutu, peteroli na kerozene muri rusange cyamaze kuba gikubitwa inshuro, bagikubise inshoka y'ingusho, ubu cyarangiye. Murajya he? Murajya hehe ko niba Burundi bwatangiye kwinjiza peteroli kababayeho? Hari abantu benshi bari bateze umutego yuko Burundi iyo bukomeza kubura peteroli buzagamburuzwa, noneho bukicara hasi bugasaba imbabazi kugira ngo Kigali bafungure imipaka, kugira ngo wenda barebe ko peteroli yakongera igaca mu Rwanda. Ariko noneho ngira ngo abarundi nabo ni abanyamibare. Aba bagabo mujye mubatinya, bakina politike z'ibi bihugu, baba bafite karikire ziri hejuru cyane, atari za zindi zo kwisukirwa na buri wese. Nimurebe yuko baciye idolari ngufu, idolari barimanuye ryahananutse. Abantu benshi bavuze yuko ngo kuva bitandukanyije ngo na Amerika bakaba batazongera gukoresha idolari ryayo, ngo noneho ngo ubukungu bwabo ngo buzamanuka ngo bukajya hasi cyane, ngo bikarushaho ngo kuba bibi. Noneho kugira ngo ubukungu bwabo bumanuke, ejo bundi mwabonye yuko bahise batangira gucukura amabuye. Nyuma yo gucukura amabuye, ejo twabagejejeho ikiganiro cya bamwe mu basesenguzi n'abanyarwanda muri rusange bafite inarijye yuko Burundi bwabonye amabuye barimo barasebanya, ngo ari amabuye ngo nayo neva ngakura muri Kongo, ngo Tshisekedi ngakayamuha, ngo ndakajya kuyagurisha ngo mu Bushinwa. Ariko ubu rero none sinzi icyo muri buganireho, sinzi uko muri bubisobanure, kuko peteroli yongeye yabonetse, amakamyo menshi, kandi amakuru mfite hano arambwira yuko ntabwo zije rimwe, si iyo turu yonyine zizanye, kuko izo ni iza mbere zahahingutse. Ni amakamyo menshi ushobora kuba arenga nko muri 30 yamaze kuba agaragara ku mipaka yinjira mu Burundi aturutse mu majyepfo yabwo. Nyuma rero y'ayo makamyo baravugwa neza yuko hari buze no kuza n'izindi modoka, izindi zikiri mu nzira nta hantu ziragera. Peteroli yigiye kongera iboneke ku bwinshi mu mijyi ya Bujumbura, muri bya bice mwari muzi byari bigoranye, haba iyo za Bujumbura, za Gitega n'ahandi hatandukanye. Peteroli ikibazo cyayo cyakemutse. Nkubitira hepfo muri Angola, ndayikwa Joao Lorenzo, uyu nguyu muramuzi neza yuko yabaye umuhuza hagati y'impande zombi zihanganye za FARDC ndetse n'izi nyeshyamba. Uyu mugabo rero ubwo yari ari mu nteko nshingamategeko y'igihugu cye, yongeye gukomoza ku kigendanye n'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho yongeye gusaba yuko u Rwanda rukwiriye gukura ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagarutse ku ngingo nyinshi, ariko aza gukomoza kuri iki kibazo avuga yuko impande zombi zikwiriye kujya mu biganiro, ariko mbere yo kubijyamo asaba yuko u Rwanda rugomba kubanza rugakura ingabo zarwo hano ku butaka bwa Kongo, rukavanaho na biriya bintu bigendanye ngo n'ubwirinzi. Reka rero nkomeze mbabwire ngo mugubwe neza, abantu mukomeje kubana natwe, bashimira ku neza ndetse n'uburyo mutugaragariza ko turi kumwe. Nshimira abantu mwinjirana like, abantu mwinjirana commentaire, abantu musharinga, nta kintu nabanganya. Ubundi mwese mwahumbiza kubabwira ngo mugubwe neza kandi mukomeze kunogerwa naho mwerekeje amaboko yanyu. Turasubira nk'ibisanzwe. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.